Assalomu alaykum. Bugun Greenleaf korporatsiyasining ko'k chayi, Temurkudi jasmin chayi bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tayın. Bu bir upakovkada 30 shtuk keladi. 30 shtuk keladi. Jasmin çay. Eğer de davleniyangizlar bolsa, davleniyani tushirish uchun jasmin chayni juluv ichasizlar. Eğer de davleniyangizlar tushib ko'tarilib жатқан bolsa, muzlatib ichasizlar. Bu jasmin çayı bir ele davleniyaga emas, очищение кылат. Organizmde очищение кылат. Бөйрөгүңүздөрдө таш болсо, бөйрөгүңүздөрдөгү ташты түшүрөт. И баягы içi çıkıp semirip ketkenlerden işlerini kirgizip полный ашказан içegi полный sizlerge очищение болуп берет. Ар бир үй-бүлөгө сунуштаймын. Баасы деле өтө кымбат эмес. 399 сомго келет партнерлорго. Бар бир базардан биз ар бирибиз көк чай алабыз. Бунун бир упаковканы биз 3-4 жолу демдеп ичсек болот. Анткени бул таза заводдон келген, көрдүңүздөр, эч кандай чаң, эч кандай бизге аллергия кылбайт. Анан биздин көңүлүбүзгө дагы тийбейт. Ооздорубузду ойбойт.